sila bangso kita lain dikpi kita di kian kita kata boleh tapi anak mulang ke dia ke Bible ke kang tulang ni kata kasi John Carville bangka Carville ras muni dah tu untuk dia arah apa kita itu ke arah mulang ke Cina lagi kena sok di apa si alali Roma tu ke jokke apa yang anto point from kera hini point from kera hini along si alalik tok si hal sa tembu ang hawlong abontang kami John Carville ka atau Bible do anang lang kuyo lagi halang sohut hit berna ke lo giriawa lo hubutung na ta tu misortu giriawa lo Hal bangso border lang papadalo kenu. Kumado la pabuntang ke John Carville. Si hal tu kubutu matalo je bangso munit itu apa na protest apa. Bangso munit mana protest apa dak itu wrong pen oi. Tapi itu mau dono le. Wala masih John Carville bangke alang nila bangso wrong pen Alali ngawdam skolen nang ditolong. Skolen mudam perci harap skolen ang hawaralo. Alali mubay tung sige dito pakla auxiliary kipakla na din. Auxiliary being dislang lo adela kipakla na din. Ito man yung kilomita din masalamat na. Sita halbang skolen ang si John Carville na bangsi na bangso Bible purity na Kristo pangikroit mangke tibi tenjengo hasarwa anang ramlong petangi anang kini petangi anang alam purit terlonai kutilangi sadak sekolah na bangsi na bangso Bible Society kulil nasiarang li kulilo sita meya lang li kam Pipleng ni get penajok aki Martin Luther si labang suaka pipleng. Si Martin Luther si kam labang suaka pipleng mo lasi lang ni labang su John Carville kita tentang kam labang suaka pilkiran Bible auxiliary Bible suaka India auxiliary alami bronze in below labang suaka Bible sa Paulo labang sa Bible sa pa sila ng ondo Bible dito. Sita me labang sa Bible darapan lang. Lo itu ba sa dito na lo di million. Million na bangke alam ni Bible ang aripik. Laban lang anak mo aripik tupik. Laban anak mo maning si tupik kasi kung nalo alam lang teologi. Kulay na kapag sila Hadak John Carville dan Martin Luther kita sanduk. Lasi miri John na bangkaya lang li. Ayempe sulit na dilo ilum tayo korban jab kep. Kalau sudah anak kilo silang ya kep bendam si labang sahabat yer. Inam bendam. Bonda John Carville na bangkaya anam nange. Nangliya anam wang nangke hanga ko si. Arna malam kapurgi na ni hanga ko si. Anang malamre kontak silang kan Bible na ठीक कार्बियन को उनका लफ्ज़ नी की लिए बंदो कुमार लोग होते हैं रोइनी lah di Bible lokta dokta atau ke soda tak kijoi lah ke roini dia tahu anak ke soda sekarang kijoi hala John Carville approve roini lah kita Bible supaya si itu official law, TPM official law. Kijoi kan Bible na iyo. Kami ala bang suno na bang alang yasap kati kutukok masih Bible na malam ke kijoi pilonge anam nanti alang kan kutukok masih alang yasap kutukok. Sitame alang ington sitame aku nanti claim dia ba. Aku rasa bang pitu ya ba. Aku alang buat claim. Si pinya ni itu bahan kalau bawa John Carville Rome aja telaten labang soal Bible kewan kena jawab sekolah dong
alang isa tarik tuli pada dokti ini itu Bible. Lepas itu Bible itu merapi bahwa itu anak dongkol berusaha dia mampu sendiri dia mau. Bible itu tidak ada mana sedang. Itu berangkat menapa mampu sendiri loh. Lalu itu lepas itu Bible sakit India Australia Myanmar kepala kote ujung hancur loh. Itu masih sedikit perspektif tentang loh. Alang itu na Josi, aprang ijua, itu asal jua si Belmaro, alang itu orang mesti nak kaji dulu orang dulu. Kalau, sinone itu kejiron dalam mungkin dalam dulu. Nak pilih itu ke dan panggung, kalau proksi lagi siap kia benar, ane itu nak tanggung lo, karena nak pilih belok lo, ini apa itu? Bilo, kalau selatan ke, itu moni sendiri, kalau kalau oleh contoh. Sila itu maho, itu dana hisap. Namun membeli tentang dana lebih kurang dah. Baik semacam India Australia itu, namun membeli orang macam. Lalu, kalau kita nak anak pipi, anak tu si pipi mana sebagai tangkap si anak macam dia. Lalu, lasi, jangan di shop, awal di trade real shop. Dia lo citi lebih luar, ni lebih itu masih tinggi masuk warga. Anak di demonita ini kota kan langsung sesuai kapal. Jadi itulah kecokian ini hilang loh, kecokian kan enam lebih. Non bagi Bible yang enam lampran loh, elaper auxiliary alam satu tampon loh. Itu mau makanan ini untuk apa along itu mah carmen dan beri kalau sih tidak pakai along tidak oh loan harus saya kasih cap kalau ini nampak oh nama di sini Nangaroon ni kalau tibido, anke ni nang be to si pap dan keno, ni nang pan rolo hentu nang tuar hey ni tangka ni asepa ni ase si grupo nang kipiaron kinuan nang kipiaron kinuan hasro kapuri pagilong tu elawan na mati na amen nang anam solo sinan sini natin beauty at info nami kang on di party pala jok sinon ano ko motor hentu nang kamtira henmo itu makabuto ko na Warang sa pagkukulahon nang siyang tong ng mga paliyakan. Yan po na panakiruan ng tilun at pinagpunakaroon ng sarili na ito. Pagkaraw na ito. Yan po pininang ako ng aking sir. Sa pagkantir ni madyakin ang sarta. Away beri kung sa pagkukulahon. Nang aming sinating kadyakan si Ulepan. Baik, hempu ni begini dah kita. Kita menang kalau kau kirim nang tidung si, nang mampir rengket. Walau pada joksi untuk dipandu. Arnam, abang so kita cimahut, kecing kita on, nang kalau kau kirim. Kartulah dan kita hantam kan dengan si, nang itu ko hempu Yesus Kristus dan kasih yang orang. Amin. Dan jadi tumakuhan Arnam, namun alamat itu bukan jadi Abraham dan Lot. Arnam